Yes, kanonye mbifuriza igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva amasaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva amasaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera ku 10 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu biba bikomeje kuba ibindi bintu, ndetse ni nabyo tuba tugiye kugarukamo twinjiramo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ngira ngo muri kubibona yuko muri ano masaha mu gicamunsi namaze kuba rwose nzana agenda n'ikaramu ya bike. Impamvu bibaye ngombwa yuko rwose ibintu byinjirana mu kiganiro bigendanye n'amakuru menshi dufite, uburyo rwose ndi bugende nyasoma bigendanye n'amakuru nagiye mpabwa mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko niyo mpamvu rwose ahangaha twifashishije icyitwa agenda kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Rero turagarutse mu myuka idasanzwe, bakunzi ba Duniani Kote TV, mbabwire ngo icyo musabwa nta kindi ni ugutera agatebe kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo neza cyane. Turaza kwinjira mu makuru yacu dusuhuza abantu badukurikira. Nyamuneka hari abantu badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko hakaba abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, hari abantu badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, hari abadukurikira bari mu gihugu cya Tanzania, bari Malawi, South Africa, Zambia, badukurikira bari Uganda, bari hirya no hino, by'umwihariko hano muri Afurika no mu gihugu cy'u Rwanda barahari, ni benshi cyane. Tubaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko bari Gitega, bari Bujumbura, bari hano za Kirundo, bari hitwa za Ruyigi na za Bubanza, bari muri makuru nagiye atandukanye by'abakorine Munana, korine Mujejuru, korine ya Tongo, ndetse n'andi makorine agiye atandukanye. Tubaye ikaze by'umwihariko muri rusange. Tubaye ikaze rero by'umwihariko muri ano makuru yo ku gicamunsi. Nk'umunyemere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba twibandaho. Muraza kunyemera dusimbukira ku witwa General Guillaume Bunyoni. Ubu tuvugana rwose bimaze kuvugwa yuko ndetse bikanemezwa ko amaze kujyanwa mu bitaro igitaraganya, nyuma yuko ngo icyitwa itoteza muri gereza y'u Burundi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ngira ngo turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'umuzingo. General Guillaume Bunyoni, turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba. Muraza kunyemera dusimbukire rwose ahitwa mu gisagara cya Bujumbura, turebere hamwe ikijyanye n'abasore bagera kuri 3 mu kanya gato gashize bamaze gusanga imirembo yabo hafi y'ikibuga cy'indege. Hari amakuru adasanzwe arimo agenda ncikaho, nanjye ngira ngo aya makuru tuze kuyagendanamo neza. Turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo by'umwihariko muri rusange. Turaza kugaruka gato ku kibuga cy'indege, hari amakuru amaze kwaturuka, turebe uko situation ihagaze, kuko mu kanya gato maze kwakira amakuru y'uko rwose hari abasoda bagera kuri 35 bamaze kwagera. Abangaba bakaba ari bamwe mu bashinzwe ikijyanye n'ikoranabuhanga. Turaje tubyinjiye mani ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze mu buryo mwese cyangwa ubundi. Muraza kunyemerera dusimbukire hano mu bice byo muri Kirundo, turebe uko situation ihagaze. Imyiteguro y'imbonakure irakomeje, ibihumbi bigera kuri 5 bimaze gupasinga mu bijyanye no gukoresha imitaka bamanukira mu ndege. Ngira ngo ibi nabyo turaza kuba tubikomozaho gatanu kuri kagenzi kako. Rero turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye. Muraza kunyemerera dusimbukire rwose ahitwa Uvira, turebe uko situation ihagaze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari amakuru akomeje kugenda aturuka gatanu kuri kagenzi kako. Icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora kuri subscribe, biraza kugusaba kuyikoraho kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo neza, kugira ngo aya makuru tuze kuba tuyareberaho hamwe. Ubwo rero twirukanze cyane gahunda, sindi butinde mu nyemerere duhite tusimbuka by'umwihariko duhere kuri Bunyoni. Ubu tuvugana rwose wamaze kuba ikintu gikomeye hariya mu gihugu cy'u Burundi, witwa General Guillaume Bunyoni. Nk'ubu
my nka data ndabona ahitwa mu kibira ibintu bitoroshye, ndabona ibintu bitoroshye ahitwa mu kibira. Inkuba yongeye gukubita abagera kuri 11 bahasiga ubuzima, 11 bahasiga ubuzima. Ni amakuru nayo angezeho mu kanya, ndavuga ati nyamuneka ntabwo nagenda aya makuru ntabagejejeho. Ngira ngo ku bahanga bw'ibyuma yenda baze kuba banyegereza indi telefoni ya kabiri imwe nkunze gukoresha mpamagara, kugira ngo ibintu tuze kuba tubyinjiranamo neza gatanu kuri kagenzi kako, kuko ndashaka kuza gucaho ndakeka naho hariho ibintu byinshi bagiye banyohereza by'umwihariko bikomeje kugenda abituruka mu gihugu cy'u Burundi. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba. Ndabona rwose hano icyitwa amakuru barimo barama ari menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tone gato tubanze turebe se ibi bitangazamakuru muvandimwe ambwiye ngo nsimbukireho byo byanditse bikira. Tundenze turebe duhita twinjira mu nkuru witwa General Guillaume Bunyoni urimo uragenda rwose ukurikiranwaho byinshi bigiye bitandukanye. Ndabona rwose ndabona hano ari byinshi cyane. Umuvandimwe arimo arambwira ati aha ni ibintu mbona byabaye ahitwa muri za Uvira, ni ibintu mbona byabaye ahitwa muri za Uvira rwose. Ubu tuvugana ahitwa Uvira ishyamba Siryeru habe namba, nibyo bintu mbona arimo aranyohereza hano, ariko nabyo twaza kubaciramo kuko nta kibazo kiba kirimo, mukamenya amakuru yabyo uko bimeze. Twaza kubaciramo rwose. Ndabona ari ibitendo byabaye mu mujyi wa Uvira by'umwihariko ku ngabo z'abarundi. Turaza yenda kubicamo gatanu kuri gatanu, ariko ndabona hari n'indi nkuru hano. Ibi byo ndabona bimaze igihe. Ndabona ahubwo hano hari inkuru ya Perezida Kagame, uburyo bwiza budasanzwe rwose hano aba yakiriwe n'uwitwa Macron. Ngira ngo ni amakuru nayo akomeje kugenda acicikana w'igihugu cy'u Rwanda. Abakuru b'ibihugu rero byombi baganiriye ku kijyanye n'umutekano ndetse n'uburyo bashobora gukora ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Ibiro by'umukuru w'igihugu rero byatangaje ko Kagame na Macron bagiranye ikiganiro ku bibazo byerekeye ku isi ndetse n'imikoranire itanga umusaruro hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Ni amakuru atugezeho ubwo karaka update. Nibyo umuvandimwe yambwiraga ati nabyo uze kubibwira abantu. Ni Perezida Kagame rero waherukaga mu Bufaransa mu mwaka w'ibihumbi 2024. Murumva yuko hari haciyeho umwaka. Ubwo rero yitabiriye inama ya Francophonie. Icyo gihe yitabiraga inama ya Francophonie y'ibihugu bikoresha cyane ururimi rw'igifaransa. Bagiranye ibiganiro rero bigaruka ku bibazo by'umutekano muke no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo ni ikibazo kitagurwa kuganirwaho. Nyuma yo kujyana ibiganiro n'amakuru rero byitezwe yuko ku mugoroba kwa gatanu, ibyo byabaye ku munsi w'ejo, umukuru w'igihugu yitabira umukino wa UEFA Champions League muri Paris. Arsenal ndabona ibi ari byo kwa gatanu. Nyamuneka ibi byabaye ejo. Yes, katwirukange cyane rero ngira ngo karagaciyemo hasigaye mite mbumbura agenda yanjye mite ninjira mu makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. I Burundi byamaze kuba ibi n'ibindi ndetse byamaze gukomera. Ndasubiramo, uwitwa General Guillaume Bunyoni, uyu mugabo amaze igihe kinini ari muri gereza. Uyu mugabo ashinzwe kuba ngo intandaro yo kugerageza kudeta mu mwaka w'ibihumbi 2015. Amakuru amaze kwakira atariho ivumbi rero, atariho ivumbi. Amakuru amaze kwakira atariho ivumbi nuko uyu mugabo nyuma yo gutotezwa rwose agatotezwa muri gereza z'i Burundi, uyu mugabo bamaze kuba bamwerekeza mu bitaro
kuko amaze igihe kinini by'umwihariko agirirwa nabi n'abitwa ko bari ku butegetsi. Na n'ubu bakaba bamushinza kudeta zagiye zigeragezwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu ngira ngo twabibabwiye mu masaha ya kare, ariko ibi bintu twababwiye twamenya aya makuru y'uko uyu mugabo by'umwihariko ibyo byamaze kuba agateranzamba ka nyina wa Nzamba, y'uko yamaze kujyanwa ku bitaro. Tubimenye mu kanya, turavuga tuti iyi nkuru nubwo twari twabwiye ibyo totezwa rye ntabwo twaza kuyirenga tutabapudetinze. Turavuga tuti rero nyamuneka ibi bintu nababwiye ko amakuru yose y'u Burundi nzajya nyabagereza yigereka bibabwire. Ubwo rero ibyo reka tunabiveho, nta nubwo ndi bubigarukeho, ahubwo dukomeze amakuru yacu kuko amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ku kibuga cy'indege cya Bujumbura abarenga 27 bamaze kuhagera. Abangaba ni abagiye kwifashishwa mu bijyanye n'ikontorora rigendanye n'ikibuga cy'indege cyangwa se n'ikontorora rijyanye n'iby'ikirere. Ibi birimo birakorwa mu gihe igihugu cy'u Burundi cyari kimaze igihe kitari gito gifite ibibazo byo kuba gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane mu buryo mwese cyangwa ubundi bwo kuba iki gihugu cyagira gutya kikabura kikabura iki kibuga cy'indege kandi kikakibura mu buryo bwa kudeta. Ngira ngo ibi tumaze iminsi tubabwira ati isaha ku isaha igihugu cy'u Burundi kiri menge kuko gishobora guhura n'ibibazo. Ayo makuru rero rwose yamaze kutugera, akaba yemeza yuko impande zombi rwose ibintu byamaze kuba bihindura isura muri rusange. Iyi nkuru ntabwo ndi butinde uyu munsi kuko ndaza kuza nkubitani ku gicamunsi, ndaza kuza nkubita nka update kugira ngo tutaza kurambirana, ahubwo tugaruke gato kuri iki kibuga cy'indege. Nanone ni ikibuga cy'indege nacyo kugeza amagingo ya ubona yuko by'umwihariko gikomeje kugenda gikoreshwa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ndabona rero hano hari n'inkuru ingezeho, ubwo turaza duhita dusibukurira ku kibuga cy'indege. Reka iyi nkuru ngo bayihutirwa. Perezida Ndayishimiye Evariste yamaze gusaba imbabazi abo yahemukiye cyane muri Sud Kivu. Babwiye ati nyamara kujya kurasa Abanyamurenge ibi bintu twirwaneho ntabwo bizagwira kujya kuyirasa wa mugabo. Kuva aho M23 cyangwa se icyitwa AFC Intare twirwaneho ikubitiye Abarundi na FARDC na Wazalendo na FDLR, kuva Nyangezi mpaka hitwa za Mishenyi batangiye guhunga, none bageze aho bita za Kaziba. Ndayishimiye rero ngo yasabye ngo atakamba abatambukanyi ngo binjire i Burundi. Ubwo ubusabe bwe bwagombaga kujyana n'ubushake bwo gukora ibyo bamutegetse ntabikore, bazamurasa. Amahirwe bamuhaye rero nayo gupfusha ubusa abasore nta kibabuza kwambuka aho Wazalendo na FARDC isaba iri hose. Ubundi kera ingabo z'u Burundi rero zari zikomeye Ndayishimiye aho aziye ngo byose byaje kuzamba. Ndabona rwose ibintu bitoroshye habe na bibya Ndayishimiye. Twigarukira gato rero, ubwo iyo yari nka update, ahubwo twigarukire gato hano i Burundi. Ni Burundi kugeza amagingo ya ku kibuga cy'indege nyine ubona yuko organization zaho zirimo zirakorwa kugira ngo making sure yuko umutekano ugomba kuba umeze neza muri rusange. Tuvana rero tugaruka gato by'umwihariko hano za Kibira naho hongeye gupfa bagera kuri 11 ngira ngo mu kanya gato
nibwo tumaze kwakira amakuru turavuga tuti nyamuneka ibi bintu tugomba kugira gute kubibagezaho, tugomba kubibagezaho. Ariko dushatse twanasubiriza aha ngaha, ndabona hari umuvandimwe uri kumbwira ati gira vamo amakuru, tukajya gukurikirana aya makuru asigaye mu kanya gato tukaza kuba tugaruka tubagezaho n'andi makuru agiye atandukanye. Murakoze cyane.